Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja multiplayer. Epizoda 2, ovaj put nije drugi dio, ni prvi dio. Ovo je epizoda 2. Ili ćemo s njima tu dijelimo? Ne. Ovo je znači epizoda 2 multiplayera. Jesi ti u rudniku ono? Da, ja sam u rudniku. Pa da! Sam umro. Cool. I samo da kažemo, testiramo novu sliku. Veličinu slike. Da. Tako da možda bude bolje, a možda gore. Evo, tu sam. I hvala što ste nas gledali. Ne znamo ko je treći pretplatnik, ni drugi. To je još uvijek. Puno hvala zbog svega. Zbog podrške, jak niste ni jedan komentar ostavili. To je jedino, ali to nas nije. Nama nije to problem. Samo eto, ako želite, napišite. Ne znam jeste čuli obavez da je novi kanal. Ako niste, Pa mislim- sad ste čuli. Mislim, vidjeli ste po nazivu kanala. Tako da ništa. I po Prošli prošli. crafting table. Ne, ali Ja, evo ga. dobro. Šta trebaš napraviti? Ajoj, sam da znaš. Nemam drveta. Ne. Dobro, ovo je sad jedan zvuk koji nismo trebali čut. Prostite. Imaš ti drveta? Oprostite zbog ovoga, moram prekinuti snimanje. Super, sad sam u svijetu. Pale sam na svijetu. Prostite zbog svega ovoga. Nisam htio napraviti nešto. Ne! Jedva sam uspio doći do onog gora, sad sam ponovno do... Prostite, stvarno ljudi sad zbog ovog nešto mi je mobitel mi je sad. Kad sam počeo snimati puno memorijama. Puno, gledaj voda Jaren! Ali gdje ti meni neki kameni kramp? Ja sam još uvijek na drvenom, a nemam drveta. Daš ti kameni kramp, ajde sam dođi. Jess, čekaj, tu ima puno irona. Ja se... Uje, koliko je. Propao sam. Neko... What? Jokaj me. Čekaj, Rene, nemoj nikud ići. Ja se nadam da nas čujete ljudi. Ko što vidite, sad smo malo vjerljivi, bez treme. Da. Ali nećemo svejedno spominjati one stvari koje ne bih trebali. Jako smo opušteni. Ja ne znam gdje si, tu imam dva različita puta. Ja sam skroz dolje. Hvala. I ako čujete neku pozdravinski zvuk, to ništa. To mi lupamo nogama. Zamislite. Znači, epizoda traje 13 minuta, kao i obično. Da, sam ne znamo točno koliko još traje. Još traje 9 minuta. Super. Zapravo nije super. Ček, jesi upao u neku špilju? Ne, ja sam našpio. A ja ne vjerujem, izgubljen sam. A koliko irona? Osam tamo gdje jesi. Sad ću ja doći, bebice malo. Ajde, tata. Šalim se malo. Dobro, da. Okej, ja se nadam da ga čujete mene. Nemoj biti baš preglasan. Ja mislim da me čujete. Opa, zapao sam, nisam gledao. Sad sam se ja izgubio. Ajde sam vidi natrag, ja ti reći gdje si prilike. Nisam baš tu prolazio. Okej, evo me. Pa kako ti znaš gdje sam ja? Vidim po imenu. Vidiš? Jesi ti upao u ovu vodu? Ne. Dobro, tamo je nešto. Dobro, ja tamo nisam. Sam mi da, jel imaš drveta? A imam sve. Onda super. Tu sam ja bio prolazio. Čekaj. Još ravno idi. Nisam tu, nisam. Tu sam se izvukao. Sigurno nisi. Mam milijun. Sigurno nisi. Evo, tu si blizu, vidim ti me. Bar ispod mene si upao si dole. Nisam. A daj, odaljavaš se. Ne, vrati se. Ne vidim ti me, ideš krivim putem. Ajme jedan put poslušaj, krivim putem ideš. Ej. Čekaj, ne miti se. Ti su susjedno špili, sad nekako probit. Ne možeš tak me naći. Dobro. Onda sam
Idi tam gdje si krenuo. Imaš test. Nemoj sad skupljat. Točno ne, ti nisi Ovo potreban. mene skupi. Ti nisi potreban. E, tu sam negdje upod rasvijetli. Evo te. E, to. Sam ti rekao da nisam tam. Ju, pa si tu dole. Uje, koliko irona. Sam ti rekao. Oh, daj mi sad test. Nemam ga. Isuse, jel imaš drveta? Kome to udara? Jel imaš drveta? Jesmo ti to udario? Da. Jel imaš drveta? Ne. Imaš. Daj naprav test i daj mi kameni kram. O, nemam crafting table. Pa gore je pametni. Ja ode gore. Aj, slijed me. Neću. Ko si ti govno? Marine! Sorry, ali zašto me ne posluš? Ama... Jao, koliko još ovo traje? 6 minuta, dobro, tamo će izreći. Dobro, aj sam mi da. Joj, nadam se da će osvjetljenje biti bolje. Ma skupljam iron. Meni se osvjetljenje smanjilo. Jel vi što vidite, ja ne vidim. A dobro, znam da ste. O, ti udara. Uslušaj. Ej, sad smo kvi. Nisam ja mislio. Super. Gle pećina. Marine. Što sam zaledio. Evo me! Čekaj. Vidim da ti baterija neće izdržat. Pa šta ide se radi? 5 minuta. Super, neće se izdržat. Dobro, ajde, tu sam, evo, ledio. Ali daj ti mene kameni kram. Pa kako da ti napravim? Napravite se. Marine, nemam toliko drveta. Imaš, treba ti sam drveta. A ti imaš. Vidiš koliko imaš. Vidiš koliko imaš. Vidiš. Ništa. Jo. Aj, nemoj se. Još ne mogu napraviš krivo. Pa skup drvo, uzmi drvo neko. Ali ti sve ove stvari nosiš. A kramp ti ne mogu napraviti. Zašto? Moram sebi napraviti. Sad sam ti uništio iron jedan. Evo ti Marine. Kramp. Pa Šta? Ne. Jel ti znaš da ja više nisam u špili? Ti si umro. Pa ti si me ubio. Nisam. Jesi, jer Ja sam te jednom udario. Nisi, jedan put tuko si me više. Super, sad mi šifta. Dva psi. Ovo je tu. Ko znao, Isuse, gdje sam sad? Ja znam. Ne znaš. Da znam. Pa onda, donesi česti sve. Naravno. Dobro, vraćam se. Dobro. Ajde ljudi, znam da ovo nije toliko trajalo, nije čak ni 30 minuta trajalo. Puno kraće je trajalo. Da. I onak za 8 minuta moram ići. Da. To bi bilo to, osim što mi je zaledio si Minecraft i jurim ko budala. I padam u rupu, ne. Dobro ljudi, nažalost, eto, to bilo to za ovu epizodu Minecraft. Za ovaj dan. I za ovaj dan i za Minecraft preživljaj. I vjerojatno neće, ovo će možda izaći prvo, pa će onda moje preživljanje samostalno. Da. Jer nisu mi se raditi ono 2 epizode u jednom danu multiplayera, ali mislim da će ovo duže trajati. Ništa, bog! Dobro, onda ljudi vidimo se u sljedećoj epizodi i doviđenja do tad. Doviđenja. Bog. Bog.